ang tinwheeler nga kargahan sa palkata. Morning trabaho diri sa bukid sa mga kabatan-onan or uban pa mga minyo. Magkargada aning kahoy na palkata. Morning sagara ang negosyo dinhi yan. Magkargada aning palkata. I-deliver ni dito sa kumpanya. Din mausid ni ang trabaho sa kong amahan na iyang hakuton dito sa topside. Yan, man siya nga palkatang hakuton sa kong amahan. Kay layo man kayo ang tinugdan sa kahoy dito man sa Kalasangan. So, hakuton sa akong amahan paingon sa kalsada para dali ra siya makarga aning 10-wheelers. Yan. Kinabuhing bukid yun siya. Nga maningkamot ang mga katawhan para makabuhi sa ilang pamilya. Yan. Salamat gyapon Panginoong Hesus. Lord, nga naasa kanunay perminti ilang trabaho bisan pa manog mga inani lang. Pero dako na kay ni nga katabang sa matag pamilya. Thank you, Lord. Okay, that's all. Bye-bye.